Nĩ ngatho kĩrĩko nĩ thirĩ ndagĩcokereria otorĩa ngũkwĩrĩte nĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ nĩ ngũgĩũka nĩgetha ngũmenyithie marĩa matinda makĩhiũria ciande. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 15 mweri naguo nĩ wa gathathanwa. Mwena ũrĩa ũngĩ wa studio wĩikarire metha ya ũtaũri na njĩra ya ciĩko etagwo Naomi wa Mathu, na ningĩ etĩka Wairimũ wa Wanjirũ. Twambĩrĩrie na mohoro maitũ tũmũrĩke marĩa marĩ kĩondo-inĩ gitũ kĩa mohoro, na tũkĩambĩrĩria na atĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Profesa Kithure Kindiki nĩ akiugĩte atĩ kana nĩ agũkĩgĩte na gĩikaro na minista na andĩki akaru kwanĩrĩria ciĩgiĩ kũrekereria gwa kĩgĩna kĩa nyota na ikereka rĩa kerĩ, na kĩgĩna gĩkĩ gĩgũkorwo gĩkĩrugũrio tarĩki 27 mweri ũyũ. Oho arĩa makũgunĩkana kĩgĩna gĩkĩ nĩ makĩũrĩtio gũkorwo atĩ makĩoya kĩgĩna kuma Hustler Fund na Uwezo Fund nĩguo kũgacĩrithia biacara ciao. Ni munene wa mũrimũ wa Ebola kũingĩra bũrũri-inĩ kuma bũrũri-inĩ wa DRC Congo, kũrĩa gũkinyĩria rĩu andũ 141 nĩ makuĩte nĩ Ebola bũrũri-inĩ ũcio wa DRC Congo. No kũringana na mwandĩki mũkaru wa ũgima wa mwĩrĩ Mary Muthoni akiugĩte nĩ magathĩkĩte mĩtaratara mĩrũmu ya gũtigĩrĩra mũrimũ wa Ebola ndũnagwata a Kenya. We must escalate our response to the Mpox outbreak, which has now affected 38 counties out of 47 counties and recording more than 1,000 cases. And currently we have 19 deaths out of Mpox. So that has been ongoing since last year and we must be ready to deal with it. Another outbreak is the issue of dengue fever, measles outbreak. The National Rapid Response Team currently is deployed in Garissa, and we must continue to offer full support to the county Department of Health to manage the outbreak, which has recorded 1,583 cases alongside the measles outbreak. As a department, as a ministry, as a people of Kenya, we must maintain absolute vigilance regarding Ebola virus disease and its strains, because Kenya remains at high risk on high alert for the Budibugyo virus disease due to the extensive population mobility with the DRC and Uganda, which have reported 635 cases and 19 cases respectively. So while Kenya currently has 0 cases, our rapid response teams must remain fully mobilized. Maabitha a borithi arĩa moĩkaine kaingĩ na kũgacĩrithia thayũ na ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ matacũkĩtie ikinya rĩa kũramata marĩa matũrigicĩirie manyitanĩire na maabitha a borithi a ceceni ya Elgeyo Marakwet manyitanĩire ithenya-inĩ rĩa gũkinyanĩria kĩoneki gĩa President William Ruto gĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 gũkinyĩria mwaka wa 2030. We are part of this country. And when the environment is good, we believe that Kenyans will live a good life. Therefore, we have to join them to ensure that the environment they are living in is a clean environment, the air is clean, so that also we can reduce some of the diseases that are airborne. My message to officers is that let us ensure that the trees that we plant
we do not just plant, but we ensure that we grow trees. We take care of the trees wherever we have planted them. And even when we go back to our homes, we ensure that we have planted trees, because we will come at a point where we will retire. And when we go back home after retirement, those trees will be of benefit to us. So we urge all the members or citizens in Kenya to plant at least 1 or 2 trees in order to mitigate the effect of desertification and also improving the environment. Target as NPS, every officer is supposed to plant at least 30 trees before the end of 2030. Yeah, and I believe we will meet the target. No, we are Kenyan citizens and we have to conserve our environment. It is the noble duty of each and every citizen to conserve the environment because of the importance of the environment, maintaining the environment. My fellow officers, wakiwa nyumbani pia, ambia wapande miti. We encourage their families also kupanda miti. Nake minista wa motungata kuri muingi Joyfrey Ruku augite thirikari iri na mubango mwega kuri andu ethi makiria aria mari NYS na thukuru cia TVET, akiuga marenda andu ethi makoro na kothi cia moko iri igucoka kumahatura kimuturire, kuona mundu no andiko nginyagia nja wa bururi ona kana mundu eyandike. Vile vile niseme ya kwamba kama waziri ambaye anasimamia maneno ya National Youth Service katika taifa letu la Kenya, tunaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba National Youth Service TVET zitaunganishwa pamoja na TVET zile zingine za Jamhuri ya Kenya, zile ambazo ziko katika Ministry of Education. Kwa hivyo tumeanza mkakati ya kuunganisha na kuhakikisha kwamba ile curriculum ya TVET ambazo ziko katika Ministry of Education na zile zingine za TVET ziko katika National Youth Service itakuwa kitu moja. Bei ama school fees itakuwa kitu moja, kwa sababu kwa sasa kwa mwaka National Youth Service TVET student wanalipiwa na serikali 140,000 Kenya shilling, na wale wengine ambao wako pale TVET zile zingine za Ministry of Education ambao pia zinasimamia wanalipa shilingi 69,000 per year. Kwa hivyo kuna harmonization pale ambao tutafanya ili maneno yote ikuwe sawa sawa. Lakini vile vile tumeanza mikakati kufuatia uongozi na amri ya kiongozi wetu wa taifa William Ruto kuhakikisha kwamba all the National Youth Service students watatoshea katika zile TVET za National Youth Service. Kwa hivyo kuanzia mwaka ambao unaokuja 2027 tunataka kupanga mipango ya kwamba National Youth Service student hawatakuwa wanapelekwa Jeremiah Nyaga Technical Institute, Mbeere North Technical Institute na zile institute zingine. Tunaanza kufanya upanuzi wa laboratories ya National Youth Service, vile vile dormitories tunaanza mpango wa kuongezea, and that program tumekaa chini na rais itachukua karibu bilioni 15. Na tuthi nginyagia kuria Meru kuria makire ma onjoria 3,000 ni matanyitwo kugunika na thoko ya kiriu ire tanyitwo gwako tauni-ini ya Meru kuria wakyo uhuritwo njeki ni thirikari nene. Thoko no kuragituika igukorwo gatagati ga thoko iria njega thoko bũrũri-inĩ nginyagia Afrika irathĩro, naho igukorwo Meru uthio mweru na onjoria ukorwo ati nuragaca ona makiria. Ningetaka kuambia watu wetu wa Meru na watu wa Kenya
na watu hapa mjini Meru ya kwamba hapa leo tuko market yetu ya Gakoromone, ambaye market tunajengewa na president wetu after governor wetu kwenda huko na wakaongea na akakubali kumpatia hii soko ya Gakoromone ijengwe iwe ultra modern market. Na hii soko itakuwa one of the best in Kenya. Hii soko itakuwa one of the best in East and Central Africa. Kwa hivyo tunapea shukrani mingi sana kwa president wetu na governor wetu kwa sababu ya kwenda kwa president na kuomba hiyo na kupewa. Na niseme sio hii soko peke yake. Tumepewa projects mingi sana kutoka kwa national government. Kama municipal board, si tunashukuru serikali ya President Ruto na our governor His Excellency Mutuma kwa sababu ya kupanga mambo ya watu ya Gakoromone. Na mimi sisi tumesema hii Gakoromone ikifaulu, Meru imefaulu. Na sisi kama sasa municipality tunaenda kuwa city. Na kitu moja ndio tukue city, ni lazima tuwe na international market. So tunakuwa na international market, tutakuwa na level 6 ya hospitali, sewage system inatengenezwa. Hiyo ndio mambo itakuja kuangaliwa, ndio tujue kama kweli tutakuwa city. Kwa sababu ya kuzingatia ujenzi wa soko mpya ambayo tumepewa na serikali kuu. Tuko na chairman wa Mbundi ama mwenyekiti wa Mbundi ya Manispaa ya Meru, na vile vile tuko na katibu wa kaunti ya Meru Bwana Bariu mheshimiwa, na sisi sote tumekuja hapa kwa sababu ya kuangalia ama kuzingatia ile kazi tumepea mwanakandarasi ambaye amepewa, kwa sababu amepewa kazi ya kujenga. Kwanza tunaanza na relocation ama pale tutahamishia wafanyikazi ama wanabiashara wetu kwanza, na ndio tumetengeneza na tumeanza. Aikari athikimu ya Ewaso na Kunanya hururu ni matafanĩtie mũrũrũngano magiũkĩrĩra akũiywo kwa mũgũnda ũrĩa makoretwo makĩrĩma kwa ihinda rĩa mĩaka 25 na mũgũnda ũyũ ũrairigwo nĩ rũhonge rwa gũthaitĩra mĩtitũ rwa KFS, makiuga mĩhang'o ĩno ĩrakinyanĩrio ona thengia wa gũkorwo marĩ na taito. Mimi naitwa John Barno, mimi ndio chairman ya wananchi wa Kenya. Mheshimiwa Rais, watu unawaona hapa ni watoto wa Kenya hii. Watu unaona hapa ni wananchi wa Kenya hii, na walipewa na serikali ya Kenya mashamba. Kila mtu hapa alikuwa squatter. Watu ukiwaona hapa ni jamii tofauti tofauti. Kitu tunaita illegal fencing. Illegal fencing. Mheshimiwa Rais, ulisema kwa sauti kubwa, na kama hawakusikia urudie tena, ya kwamba misitu yote ile ilibaki ifungwe. Na tukakubali hiyo na tukasema ni asante. Hawa watu kwa sababu wako na biashara katikati yako na sisi, wakakuja wakadanganya wewe, wakakupatia kilometers karibu 9. Hizo kilometers inafungia mashamba yetu yote nje. Hii ni chakula ya watu yote, hii manyumba wanaishi hapa. Wanatumia ujanja ili ile pesa uliwapatia waweze kupata hiyo pesa, maana utawalipa kabla hajamaliza fence. Mheshimiwa Rais, hii siasa ya shamba hii ambayo tulipewa na serikali ya Moi mwaka wa 2000, siasa ilianza hapo. Viongozi wenye wako Laikipia walikuwa nasema Moi akiondoka tutanyang'anya watu. Na ivenda tunafanyiwa tu ni hawa tu, unasikia affordable house, kesho ukiondoka itabomolewa. Hawa tu wanasema, ndio wanasema kwa sababu Moi ndiye alipeana hiyo mashamba hii kuwa halali. Uliza Survey of Kenya kama si hawa waligawa hii shamba. Uliza registrar ya Rumuruti kama ajui hizi taito.
Inua taito tuone. Si tunajua taito. Hatujui mpangilio ya kupeana shamba. Nĩ ngatho na njĩtĩkĩria tũkorwo tũgĩikĩria oro hanini ndũgathiĩ haraya nĩ tũracokereria na mangĩ. Ino nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ũngĩkorwo na woni wĩgiĩ tabarĩra citũ ndũkamaĩrĩrie gũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 789804 kana email ito nĩyo info@kiheotv.co.ke. Ruoro rũgĩtema koragwo wĩ wa mbere kũmenya marĩa marahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa itoka cia Kenya. Just on a few days ago, bũrũri wothe tũraragia ũhoro wa Nairobi. 2-3 days after, thaici no gũtũraria thaici. Na mwana ũcio kana mũndũ ũcio ndarakorora nĩ tũrĩ maneuvers cia gũteithĩrĩria mũndũ ũcio atarĩ aratuĩka unresponsive. Gũtirĩ ũguo wekĩra mwana ndwara wa mũtani mũigananire tondũ ndĩ mũtirathi sarumu rĩrĩ we mũciari ndwekĩra ndwara cikinyĩte kũu koguo no indo ndũrĩka atĩa ndũgũthambio nawe athiĩte gwaka hau tondũ hatirĩ handũ ona hamwe angĩhota gwĩka atĩa gwaka gũtirĩ gwake gũtirĩ kwao. Mũndũ ũcio agĩrĩirwo nĩ gũikarĩrwo thĩ nĩ arĩa me thirikari-inĩ magacira matongoretio nĩ ambunge senators arĩa macira makauga atĩrĩrĩ kwĩna andũ aitũ mena thĩ ti tondũ we nĩ ũinũka nyũmba-inĩ ya ihiga gũtina thĩna andũ acio nĩ twĩtithie ũhoro wao. Nyitanagĩra na Francis Wairura na Wanjikũ wa Mwangi tabarĩra-inĩ ya gũgĩthererũka o mũthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano thinacara na nuthu kinyagia thaa 3 cia rũcinĩ mĩtambo-inĩ ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa landlord na landlady na tenant ni makubaliano, it's an agreement na you are bound by the terms of the agreement. Hiyo makubaliano yenyu mlikubaliana aje? Rent itakuwa inalipwa aje? Itakuwa inalipwa lini? Itakuwa inalipwa kwa account gani? Been arrested by the police. Police people who are traffic. He's just a police officer. Ni ahead to responsibility ya corona maondo ma traffic. Koguo no report, there are so many departments you can report. Before gore mũgũnda kĩndũ kĩa mbere etia copy ya title thiĩ kũrĩa kwa lands registry weke search. But thikũ ici maũndũ nĩ makorwo digital, thikũ ici search cirekwo online through Sasa. Yeah. For example, kama uko na kesi unafaa kuenda tarehe 3 hivyo na ukose kuenda hapo, koti na kutolea warrant. Kama hujatuma mtu, kama uko mgonjwa unafaa utume mtu, kama hujatuma mtu umenyamaza tu, koti itaonelea ni kama hauna shughuli, you are absconding court. For example, sexual assault. Sexual assault toginya ikorwo ni gĩko gĩa sexual, no gĩkorwo ni ũguo waiga tũmĩtugo tũtarĩ twega tũratũma mũndũ ũcio ũngĩ atuĩke uncomfortable. Nĩ o mũthenya wa kana ga kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaĩ-inĩ gũkũ gwa Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Hihi we mũrutwo ũrĩkĩtie form 4 kana mũciari ũrethera mwana wake thukuru, ndũgatangĩke rĩngĩ kuona thukuru wa Jewel Technical College rĩu nĩ ũragwĩtĩra intake. Gũkũ arutani aitũ nĩ makinyanĩire ikĩro iria ciagĩrĩire na tũrutaga arutwo aitũ na macini cia kĩrĩu na makaheo ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire kũringana na kothi ciao. Kothi citũ nĩ ta ũrugi nĩguo hospitality, ũthaka arĩguo cosmetology, ũmemerekia arĩ journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence
intelligence na thiomi cia nanja ta German. Marihi maitu ni mafashirire uwega gukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tucerere umuthi Roy Sambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera kifugo mugwanja kifugo imwe ithatu kifugo mugwanja imwe niyo 0701 300 071. Weheke mieke tanathira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Nĩ ngatho twarĩkia gũgĩcokereria oro rĩngĩ gĩkundi kĩa mũingĩ mwena wa Nanyuki nĩ morĩte anyiti itemi kũnyitanĩra nao nĩguo kũra njeki kĩmathomo arutwo arĩa matarĩ na ũhoti kaunti-inĩ ya Laikipia, na kũringana na gĩkundi gĩkĩ kiugĩte arutwo aingĩ nĩ matigire mathomo kuona aciari ao matirĩ na mbeca cia kũmarĩhĩra bithi. This year we are going forward in deepening our scholarship fund. We want to ensure that we take more kids to school. Our Rotary theme for the year is to create lasting impact, and for that reason we've chosen education as one of the best ways to ensure that the community is safeguarded and we have lasting impact. My speech during the installation program focused on that, and also visibility for our acts. My outgoing president has talked about a lot of projects that we have done, but you probably do not know about them. So I'll be focusing a lot on the visibility of our projects, what Rotary is about, so that more and more people can join hands. We need partners, we need sponsors for our activities so that we can do good. Okay, so we want to continue doing good for the community because that's our job. Okay, so our motto is service above self, and we want to keep doing that for Nanyuki and beyond. Na tugitirihania ati muingi wa kaunti ya Trans Nzoia wihirwo ni marakara maingi thutha wa kurutwo mwena uyu niguo makorwo magikinya mucemano-ini wa president kuria maraumire micini yao utuku niguo makinyete ne makiuga mareritwo tigiti ni ukurihwo aningi thutha wa mucemano ucio o mundu aheo 2,000 no macoka maheo 300 mamatwareko. Wakati tulipoenda walituarifu ya kwamba transport watatulipia, alafu pia wakatueleza ya kwamba tukifika huko tutoke mapema sana mwendo wa saa 8 ya usiku ya kuamkia jana. Then tukafika pale huko mapema, tukafika mwendo wa saa 10:30. Then wakatueleza ya kwamba baada ya hiyo shughuli ya uzinduzi wa hii sako ya ushirikiano sako ya kuwa tutaweza kupewa token ambaye tulikuwa tunaweza kupewa kadri ya shilingi 2,000. So sisi kama wakaaji wa Trans Nzoia tunasikitika ya kwamba baada ya sisi kutoka tu huko tukaona dalili ya kutokuwa na uaminifu inaanza kuonekana. Tunaletewa kwa basi shilingi 500. Tulipouliza mbona rais ametuachia shilingi 500, tulielezwa ya kwamba na Madam Dedio akatueleza ya kwamba hiyo ni lunch, na tulikuwa hapo katika kijiji cha Kiminini, tulielezwa tushuke then tupewe 500. Baada ya sisi kushuka pale ilibidi ametueleza ya kwamba kwa sababu it's a public place hatuwezi pewa 500, tukuje mpaka kwa ofisi ya county mahali tunatolea hii taarifa ya kwamba tutapewa hizo pesa ambayo president aliacha. Na kwa kusikitisha ya kwamba tumekaa hapa tukiwa na mabasi nyuma yetu, unaona mabasi ya shule, lakini mchezo ya viongozi wenye wanafanya kwa ofisi kuu ma-DC hawa ndio wanaleta shida. Chifu wetu wamekuwa watulivu na wamezoea kuvurutiwa chini. Machifu hawajaongea chochote, wamezoea kuvurutiwa chini na hao ma-DC. Machifu wameenda nyumbani bila. Lakini sisi tukaona tuaddress hii kitu kwa media, ndio pia president penye aka ajue vile wananchi wa chini tunadhulumiwa.
na tumeomba juu sasa tunaenda mguu nyumbani. President, usikie hii sauti ya wanyonge. Sisi kwanza wamama tulirisk sana maisha yetu, tukakuja usiku saa 7 tulikuwa ground tukienda, lakini sasa ndio hawa tunaenda mguu. Na sikupenda kwako rais, chukulia hatua huyu DC wetu wa Kitale wa Trans Nzoia, mchukulie hatua ili siku nyingine hii mchezo isikuje kurudia na wasikuje kuharibia nyinyi viongozi wetu wazuri kura na siasa yenye. Nĩ ngatho kuma Trans Nzoia tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo hau ngatho cia mwanya nĩ arĩa matigĩrĩra mohoro maya nĩ maũkinya na njĩra ĩgwete na kũrĩ mwĩrori nĩ gũtwĩhokera mathaa maku gũtũtegera matũ. Niĩ njĩtagwo Erimũ wa Wanjirũ, mũtwathĩri na njĩra cio kuma Naomi wa Mathu arĩ kamwe na Ngai Moroko gĩtĩro tukwa ũmũthĩ ũrokoma takana nĩ ngwendete onake Ngai agĩkwenda ona makĩria.